Uthi isebe lakhe likwafuna nokuqwalasela iindleko zokuphucula izindlu zabaphathiswa. Nesikhalazo futhi siyakholwa ukuthi lesikhalazo siyiqiniso. Kumele sibe nendlela esiyenzayo yokuthi indlela abahlala ngayo ayichithi imali enkulu njengoba kwenzeka. uZikalala uthi nezakhiwo zikarhulumente ziza kufumana umbane osebenzisa ezinye indlela zokuphehla umbane. Yena uhlelo oluzoqinisekisa ukuthi amabhilidi kahulumeni ayathola ukuthi abe nogesi ngaphandle kokuphazamiseka. Kukho nenzame zokudala amathuba emisebenzi. Lesabelo mali somnyango esingu 8.7 billion sibhekelela imisebenzi esiyenzayo ukwakha ingqalazinda siqinisekisa ukuthi sithuthukisa neindawo amanye ama-department asebenzela kuzo. Umphathiswa uthi isebe lakhe liza kuqhubeka lisebenzisana nepalamente kwiinzame zokuvuselela izakhiwo ezatsha ngo-2021. Kwiindaba ze-SABC, Ndingubulelani Philip, lisepalamente.